Ljudić Rašljanin. Na adrese građana ovih dana stižu rješenja za porez na nekretnine za 2025. godinu, no među njima našli su se i oni koji ga nisu dužni platiti. Naime, nekretnine koje služe za stalno stanovanje ili dugoročni najam ne podliježu porezu, a upravo su za takve nekretnine nekima stigla rješenja i računi. U Poreznoj upravi priznaju, dogodila se pogreška. Gospodin Tomo Mihalec neugodno se iznenadio kada je u sandučiću našao porezno rješenje za stan u kojem živi. Prema njemu trebao bi platiti oko 200 eura. Mislim, jako puno, a ne znaju da oni to ne znaju, da ne vide. Morate dokazivati sve svoje. To druga stvar da smo nešto napravili, onda da, ali evo, ne, tu smo dali to prigovor i tu smo dobili sve i to sam predao na urudžbenje. Pogrešna rješenja dobili su i iznajmljivači koji dugoročno iznajmljuju svoju nekretninu. Nekretnine koje se nalaze i u dugoročnom najmu, znači više od 10 mjeseci godišnje, a recimo ostatak godine se iznajmljuju kratkoročno, znači više desetaka naših članova udruge nam se javilo. Naravno da ih je zateklo i neugodno su iznenađeni. To je samo još jedna kap na čaši koja je ispunjena povećanim porezima. Pogreška je nastala, objašnjavaju u Poreznoj upravi, jer podaci u bazama na temelju kojih se utvrđuje porez na nekretnine nisu usklađeni. Govorimo li tu o adresnim podacima iz evidencije prebivališta građana ili podacima iz evidencije komunalne naknade i drugim podacima, sada zapravo je ono što je bitno naglasiti da bez obzira kakva se greška dogodila, iz kojeg razloga Porezna uprava je ta koja će izvršiti ispravak svih pogrešnih rješenja. Pogrešku je prije nekoliko dana priznao i sam ministar financija. Odgovornost je na Republici Hrvatskoj, nema prebacivanja odgovornosti, očito smo mi pogriješili, ispričavamo se još jednom svima. Te svima koji su dobili pogrešno rješenje poručio. Ne trebaju platiti, trebaju se samo javiti u Poreznu i zapravo jasno naznačiti o čemu se radi. Kako naglašavaju u Poreznoj upravi, svi koji smatraju da su dobili pogrešno rješenje moraju uložiti žalbu. Građani se mogu Poreznoj upravi javiti ili putem sustava e-porezne, svi koji su korisnici e-građana imaju i pristup sustavu e-porezne, zatim mogu to učiniti i na adrese elektroničke pošte ispostava Porezne uprave, isto tako i uobičajenim načinom putem pošte ili osobnim dolaskom u ispostave. Dovoljno je dostaviti ime i prezime, OIB i klasu rješenja koje su dobili. Svima koji su porez platili, a nisu trebali, Porezna uprava vratit će novac.